Dilolostro YouTube channel. La hilesh godi. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Ya kule ku tikeni ka Gaza December yi ta va yi bohanile swinene. Namuntlha ku humi nkandziyiso wa xiphemu xo koma xa risimu ra Kokwani Mavhayivhayi leri nga ta va ri kona eka album ya vona ya N'wendzamhala. Hi ta tsundzuka leswaku va tshembisile leswaku na vona hi N'wendzamhala va ya ku humeseni ka album. Ku ri ku hala tlhelo ha swi tiva leswaku Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu na vona va ya humesa album. Kasi hala tlhelo na mkhulu dokodela Joe Shirimani na vona va ya humesa album eka n'hweti ya N'wendzamhala. Se swi tikombe nga ku eka N'wendzamhala ti ta va ti bohanile swinene. Kusukela loko tolo xiyimbeleri Mr Post va endli nkandziyiso va ri estudio va khomi tikatara. Namuntlha hi pfuka hi vona vatukulu va Kokwani Mavhayivhayi na vona va khomi tikatara va ri estudio. Hi ku eka siku ra tolo Mr Post va endli nkandziyiso va ri estudio va khomi tikatara. Namuntlha hi pfuka hi vona vatukulu va Kokwani Dayina Mavhayivhayi na vona va khomi tikatara. Ku nga va ku ri ndlela ya ku ntlhontlha xiyimbeleri Mr Post ke kumbexani va nga va karhi va swi endla hikuva va navela kumbexani va tsakisiwe leswi nga endliwa hi xiyimbeleri Mr Post eka siku ra tolo ke. Hi ku swi tikomba se ku ri na mphikizano wa mampela la. I mani loyi a nga ta hlula eka N'wendzamhala lembe ra 2024 ke? Exikarhi ka Dr Joe Shirimani, Mr Post na Kokwani Mavhayivhayi, Kokwani Dayina lavo tima dyambu. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.